tātou sitiani am tausā, tātou awil whakatahi marami inga le tūna whiawhi, ia tūna te sunga ia te nuu, ia amata ina i tātou si talo, ia amata i leo tātou pokalame ia whiawhi mara whalo lava, songa whawhi au. No. Ia, tātou ifo ma talo i le tua nei whiawhi. Thank you, Father. Io vai le tua o lo mātou te mā. Ilo mātou te mā. Mātou te vivi ia tu lava i lau fio. Le nei a whiawhi. Ina ua mātou au lia mai le nei tu la. Tu mau pēr le ola ma le mālosi i lau fio. Ai le ngata foi lea ta mau a whaiwina. Whiau mga ruenga o le aso whaiwa matiute. Sa whea ngai ei lo nuu mau tangata. Mai se o onga le whanau lo mātou atua. Ona mātou mo mori atu ai lea o le taulanga o le loto whaafitai i lau fio. Ona o lau tau singa ma lau puipuinga ma lau leo leonga i lo mātou ola. Awana se noa oi. Ia se manua pe nei o afe maini mala ma le whalawelawe. Ai le ngata i leo o le whainga malanga le mariuma le oti lo mātou atua. Na mātou vivi i lea ma whaafitai atu i lau fio. Ona o lo manatu mai ma lau tausinga ma lau puipuinga i lo mātou ola. Ia vi ia oe le nei ia wha manuina o lo suafa. Hallelujah. Oe o le atua, le tamā o le alo ma le anganga pa ia. Hallelujah. Tamā, o masauni ma te whasoa i lau fionga. Le li iero mātou atua, ia mua lava ona ma wala au matatalo i lau fio i lau soana. Awa ma te leilo se mea o i mau o tangata. Le li iero mātou atua nganga pa ia fio mai a oi. I le afiafi nei. E whetalai oi, tau lava ina ia whao ngā mai o mā mutu. O mā lau whaiva, mo mā leo le alikie. Ia ai mōri o e loa nganga pa ia. Lau sa wali o lau upu o le tala le lei o ma lo. Ia ai o finangalo maloto. O maota foi malawa i le nei fiafi lo mātou. Ia ta māwha au mai ma ua o au mea whainga whenga. Whaunga lea, mā te ilo ai o na whasosoa ma whatulanga le nei tala inga le nei fiafi lo mātou tua. Ia ai ina se anganga mo lo malo le li i le nei fiafi. O ai foi se anganga ua langona le whawaiwai ma le tau solumuni. Ia wha maa lo si alava. E ala i lau upu i le nei fiafi lo mātou. Hallelujah. Ia amataina e lau fio. Whai wina e lau fio. Ama ea. Ia fo ia tu lava le vi inga i lau fio. Ai tu mau mai le whata wa i lunga o i ma ua o au. Hallelujah. I lau moa Yesu o mata talo ma wala. Awa tu ai nei. Amen. Amen. Lord, hallelujah. Ia, le tua, na tu leo o umanu si tiere ni inga ma whaftai i nei tu ngā whiawhi. Ia, ia lau leo i whai mawhai. O le lau soa, ia po sunga po i whai au, ia le atinu malo fou. Ia, whatalo whatua ia te ore sua fo Yesu Kiriso, lo tātou o lii, mo lo tātou whaola. Ia, o tātou toi whailoa ia i le nei tu ngā whiawhi na mātou fie. Tau singa le atua, o tātou loutou soifua, mo lo mātou ola. Ia, o mawhai foi ana i sila mai wa ai atu le nei tu ngā whiawhi. I le alofa ma le anga leo le atua i ala i lana tau singa ma lana puinga. Ia, mai se foi o lana wha malo longa le tau soifua, mo lo mātou ola. O mawhai o tātou whasila whai lunga o gala te vave. Ia mai se foi o YouTube o Facebook o le nei a whiawhi. E whata lofa atua ia te oe sua fo Yesu Kiriso lo tātou o lii mo lo tātou whaola. Moai whata lofa atu ia leo whainga ruenga te tofi e le tua. Sunga i whawhengainga mo lātou whalitua i so se whata whai taulanga. Ia no manu ai ma tau aso ai leipu vai leola. Ia whata lofa atu ia te oe le nei tu la whiawhi. I le suafa manu malo lo tātou o lii mo lo tātou whaola. Whatalo whātu pa i o lo tātou. Atu no i ta mali i mwhai launga, whai tua mtausi o sa au, sa ta maitai.
ia le nei tu la fiafi li suafa man malo lama lea o le sukeriso o tātou maua ai le fia man oli a tātou iai le nei vai tau ma le savalinga le nei tau sanga ia le nei a fiafi le mātou mai ia tatala no atu foi e hala le upu le atua le nei tu la fiafi e whaasoa atu foi tufa atu foi se motu manatu e hala le upu le atua le nei tu la fiafi ia whaamanuia mai le atua e la whaafonga e oal whaatalofa tono le sunga le whaawhengainga e ona le nei malu ma whaitua pa i o le kāresia alofa atu foi sunga ia mai ia o le tu le foi a walita le whaafoina le nei pol kalame ia whaamanuia tele le atua e la sunga whaau le nei tu la fiafi o le ngata le tātou pol kalame le vai aso te nei o le whatala ina o le malo le tua po le whaasalauina o le tala leinu ese ia ma le saua ina o Paulo ma PANAPA i nu ese pe o na iai le tala inga le nawa yaso ia alau tātou o mai le neitu la fiafi o le toi fo'i o Paulo ma PANAPA i Antioka ma le finauga o le PERETOME ina ngai maua le Galuega sefulu ma le lima ia le amata talanoa atu ai ma fa'asoa atu foi ia fai e matagofia i lau fa'afofoga ia e fa'amanuia ai le atua i lau fa'afofoga lenei tulafiafi ia e tuina atu loa le matou pokalame lenei afiafi ia i lau suga le atunuu ia tala me fa'asolo le tapokalame lenei afiafi ia pe ona iai le tatou mafutaga lenei tulafiafi no fa'aloalo lava Malo se ko manuia ia pasta. Ya. sunga ni yas Awale ko ka felo i mai ita inga. na ni Ia le tua ia samona we sila ani le utala le fia. Na e fa kuina fa pe o le to fo yo Paulo ma PANAPA i Antioka. Ma le FINAUGA i le PERETOME. amen O le FINAUGA le na fai ile aile ngo Antioka. amen O Antioka po. Lea na matou talanoa atu le vai aso o tuanga. O ina lea na mata mai le urua i malanga fa missionary Paulo. O lea na sauta milo atu i Maina Asia. Ia lea lau o toe o i Antioka. Toe o aina mata mai o Antioka le e totonu o Suria. E se le isi Antioka le i Maina Asia. O Antioka na le wai lalo o le malo Turkey le kemi ngei. Lau a pule e mosa le mi Antioka na ia ale Antioka le. Ia o le ia i lawa i tonu o le malo o Suria. O le ala ma se i o ma toe se i o toe fia fo tasi i nei fo i upu a ia e whaele whai unga o le mata upo spulfa. Ia ona ma mei mai lole i lalo le FINAUGA le mele na FINAUGA i le mele ta o le PERETOME. Ina ua toi fo i atu malanga mua a Paulo ma PANAPA i le nuu leo Antioka. Lea lana tupo e lole FINAUGA le. Ai se i toi whai tau atu ma ua nei fo i pu ia pe wha. I le whai unga o le mata upo e spulfa. O te manatu, o le te le i o se au ngā mō tātou kiwisiano. amen Ia, mai se tātou nei e whai ma tai pefo nei ngā ruenga. O le fola ina lea o le upo le atua, po le afionga le atua. Ia po le tala inga o le mālo le atua. E langa i fo i punga mangaia e whāna e whai. O te fia manao la e au mai hoi le ia o tātou wanga i lole i le FINAUGA le na FINAUGA i PERETOME. Le ngā ruenga le amatanga o ngā ruenga i sepulu lima. Le alasi o mā whai tau atua. Ngā ruenga i sepulu whāpas. ia le fukolu le Ia. Ngā ruenga i sepulu whā. O le whai upu la pasta. O le whai upu e luako le ai o le fulu o le lufulu
o te mana o fai tau me foi upo lufu ono ya dei amata me lufu 5 lufu 4 lufu 7 ia ma lufu 8 wa uma foi upo lufu 8 o ye si fe au ta ua le tonu foi upo e fa ia mota to uma ta mata fai tau me la foi upo lua 5 ai le lua 8 ia pasta wala tau tala foi le upu i pereka ona lau i folea i ata leia ona fo lau atu ai lea o la ua nai lea mea i ANETIOKA sa lau atu ai ina ua tu ina atu i la ua i lea lofa tu noa o le tua ona ole ngā nuenga sa la whaia o fo i la ua ona la wha potopoto ina lea o le ekalesia ua whamatala ina atu mea umana whaia e le tua e la ua malona wha manoa le whai tutoa o le whatua tua monu ese ua lanu nofo ai FOI po e tele whatasi ma le au so amen lea laua whamatala manino mai e FOI upu ia i le mea lea le aile ta o ata leia o i na fo lau mai ia PANAPA ma PAULO ina ua toe FOI e mele ka o ANETIOKA le maua le na mawhai tau atua nei sila la iai ina ua toe FOI ia PAULO ma PANAPA i ANETIOKA e le i koe afe i le ngu hoi lele ka o kuperu ao mai sa o ai le ai le ataleia fo lau sa o mai ai i fo lau sa o ai oi ANETIOKA le suria e le to e afe i le mele o kuperu le ai le o kuperu ole mele tau fia abatu fo i le nei fiafi wa le na e falongo i le wa le na mafai tau atu le o tau nu i ANETIOKA fa poto le ekalesia fa matala atu me na fai le tala inga fai le tua au le si foi le si upu mai le la lo i fa mai nga ku inga ku le alofa tu no o le tua o le winga la le mele tau avatu foi le mokako Samoa ua malama lama o mai tato si se faiva po se faiva i le ngatai fale po se faiva i le vao pe si i hoi ia se au na kirikiki se ala fanga i se singu so le ala me masani ona fai e tua mamatai o se pe si i se faiva pe alu se faiva le sami pe alu se faiva le vao se turinga pe si i hoi se au kirikiti i se singu pe o se akanga le o moa mai o le ale me fai e ko inga ma le nuu pe si i se fai e kapua kapua i makakalo e vai alu se kalma ka i po se au kirikiki si e ngofo ko inga i le fali ngofo ma leo malai au i solia se le malai o le au nge i ui fosi si no mol fali nga ko pasta nga o na ma le me pe me nga le ka o va ko i me mari e ala o fa pe nga Samoa e manga o Samoa i le mol me o le mang malo ma le manguia ia e manguia le faiva ia e mang malo le faiva o le mea nga lainga ngofo ko inga ma lo ma kukua e o fo ia lo ma fanga o mai nge ia ku ngofo ia ma kua i Samoa fa pescar vai kai o ma kua le Samoa le o sau se ko kasi le mo bua mai dis so le ele malo lo ka kalo lo ma kua mar ko inga le au ma po inga ia manguia fai hor kamare mo bua mai ngi sina Samoa ia ngau e mana malamba le wingo me le ke kau mo lia ku ile kala inga PAULO ma PANAPA
leo wa koe fo I Antioch ai kilo I o lan me nga fo I mare manguia mal fa manguiang fo I mare fa manguiang ole fa manguiang ale pa ka kilo ngai fo I puiang ma fai kawa fa me de ua fa ava no ai le fai ko o le fa kua mo fea mo wase mo oe ke maka mai mama ua fo era vei ka ko uma ka ko ga ko wase ai va fikai le ia le mo le ka ko mo angale paulo le skapo ma le tau le ia sau o le mela e manga ia foi le pasta foi le la wai I le fa makalanga le malanga mangkua le malanga ka wai ma ele ngaka ka wai ma koso kua le malpa koso kua kuli ku le ai kilo I fai po ia ele ai ma se kalanga pa ua ku ingu ko pa no ma a menga pasina ua yo ko koso yo sa wa Pero au kilo au ye sole ka kilo ka loko ka ke mafafau ka ngalako asal na suor kala ni ka wai ma kuli ku ile me ale wa foi ole mana kala le le wa foi mal kala le ole kala le nga abu wa ka kala le waka kala fai ko boka nga ko mo wasi ka ko ono winga soli pa fe kai e ka ko paulo le ma se kala paulo papa nga pa fa pe a menga nga fasi da o mele nga o pe nga kuli solo o pa wa le mele fai le kala le nga fai e la ori o mea nga fai le ku ya la u ai le fa pe nga fa makala mai soli a vel fasingo ma u wa ke la vera mo fa makala no ku mo soli a vel ka wa ingo ma u ngana ele mo se me pa pe nga o ka mo I paulo mo ai mo se me ngal fa makala ngal fa manguiang ngal manguia ngal le kala le ya me ka a se upu ai I me fa fikau fa firi dai mas fa makala la o si me ari pasta la kala ko so si me I fa le la ve kala o la kalo la ero kala ai ko fa makala ko mai si me le ka mu fa makala amen o wa fo ni me la ku pu tai ki ka ka mu ko ko fa makala ai kalo ai mo li perfect au nga mala o ka I ka re fa hallelujah amen au fa la kala ko sa ai manga ia ke o le manga o mia ia me le kala le e le mga umia e kalesia male auso a kevisiano mo mea me foi le kaleanga aleluia ai sea langa solo muli e ngaka pau al kala le mga o ia la fatu tua male au kevisiano mga umia kala le awo ke sa kala leanga ma wa pau me ma I kala nga ke e o I kua ngaka e o I kua ka man fa tanga ko ai ispaie ko skulu lua renga nga winga mo fai ka we kala ngai ko se fulu pa fai ka fa menga la ko mai re kala leanga anga le ko alu aka nga mai re kala le fa ka ngisi mo I kala ko skulu le anga ko lua ka ngala mai le kala le nga o ka le po mai o su o le si ko se fu por ko se fu nga fe ka ngi si mo o nga la ko kala pa mo kala pa pe nga foi na le me na ni wo va le kala le wo mai ma pa na pa ma paulo por kala le o solo le
Wai mea fai e le tua ia ma ua I o le mea ma o. E ka ua se ka wai ngi maa mangi a mga kuri solo. Ah. Ka ua le. Ua ka kala e le ua. Le fai ko koa a. Le fa kua I ngu esi. Sole. Anga le aila ngi ka ngaka. Nga kau ai mua I ma. Ah. Maki ngā I. Sole. Kau kere ma ua fa o ta. E le o mai a ka ko fa o ta. Ia. Mga miangi paulo a. Mangi PANAPA. Kua mga miangi paulo mangi PANAPA. Galuega le. O le sia o ngā tene le. Kai pe o le mele kau fai a koi. O le mele o le mai o tala le anga. Ia, awai ko asfulurua le ngau, o ka haka o le mu. Ia, man. A e moa e ngā. Ngā ko rua ngā kai. Ngā mael kala le ar ko asfulunga whika giseri. Ma ngā wera ngu e kau ai ia. Ia yo su maka le pui ma. Ia, man. Wai le aka o le mele. Le kau ai o. Kau ai le ai ngo ia lusa. Ngā umaloa lusa o le ai ngo ia teipe. Koe FOI mai teipe, koe o mai are aile ngo ia rusa, wha solo mai lo, se ia koe o mai a ANETIOKA. E le I fefe le aposkolo, e koe o mai mere ka o rusa. Wa o rusa nkau ai I ma. Lea laua whai ulo, ia le, maka upo sfurfa. Mai o kala lei, kala fia, mangu malo, fia uma kangaka ua, waka kala ele kua whai ko. Ia mo kako. Tanga tau nues. O ila, ai la I amatanga o whai upo e spuluri. Lea langa o koe loka ka I taia. Po kaka ngā waku I Yerusalema. O aku lunga le mele ka o ANETIOKA. O ANETIOKA le ia, PAULO PANAPA kemi. O aku loka ngaka ia makala ia. O le mele le ngā lenga kupu lor pisa. Se wai hui la ia. Se la pasta. O la kala le ngā waku mara wari ia. Ngā lenga kupu pisa. Se maari o kamai ngā waku mara kala le. Pa mai a le PERETOME ina o kou. E le whaaula inga sisi o kou. E o le tua mosi. Ora ka whai kau mai ngai whiripu ia pasta. Ia le. Ia le mata upo sulima. Le o whamai a luta upo e sulfa. Le wa I ANETIOKA ia. O koe o mai ANETIOKA le ngā amaka koe. Ia le malanga mua le koe FOI mai. Amen. Lea la mahamaka ko la whai tau whai upu ia le mata upo e sipuru. O ngol maka upu lea. Le whinga ue le mele ka o PERETOME. Ia, la tau whai tau e whia whai upu pasta. Whape. Ia, ka whai tau whai upu e 5. Ka whaso ai lea. Ia. No ifo FOI nisi tangata mai utaia. Ua la tau o atu le a uso. E whape atu. A whai e le PERETOME ina o tau pei o le tua mose. E le mawhai o na whaola ina o tau. Sa tele le upu ese ma le FINAUGA o I la tau ma PAULO ma PANAPA. O na la tau tofi lea ia PAULO ma PANAPA. A tau ma isi o I la tau. Ia wae le au apostolo ma toe ina Yerusalema. I le nei FINAUGA. O moria FOI la tau le ekalesia. Ua ui atu I la tau I fonie. Sa Maria. Ua whamatala ina atu ai le liu mai o nu ese. Ua whatupu ai FOI le oli tele I le auso o malama. Ua o I la tau Yerusalema. Ona talia leo I la tau le ekalesia. Ma le au apostolo. Ma toe ina. Ua la fola ina atu mea tele ua whai e le tua I la ua. Ona tutu mai leo isi o le tu a inga le au whalosaio. E ua whatua tua, ua whapeane. E tatau o na PERETOME ina I la tau. Ma whai atu ia te I la tau. Ia tausi le tula fono a mose. Ia. Pata, ia pasi kuia. O leo le FINAUGA le. Ia leo umana
whaamatala-talaina ma whaamaiaina le whaipo se fulwha pe o na sta ua lau suawanga ia e matangofie ola le se maha se oa fo i o le fionga pa ia le tua e ala le au whaasoa mai fo ia e whiauna mo moli e paulo ma PANAPA i o ANETIOKA sa la ave le whawhitai sa la ave le whaamalo sa la ave le vi inga i le tua o na ua i liu wali liu mai tangata o nuese o tele tangata o lātou talia Iesu e le malia ma whaola o le tele i o le newa i tau ma le tātou uiai ia mana o mia ni paulo mani PANAPA e tutu e tā lai le finangalo le tua tangata tutoa tangata i le fefefe le para ai tangata i tutoa loto ia e toa le loto ia e mea e tau le tua ia ai vai ale loto ia wane i mafofau i mea o le nei o langa ia e whaamalosi ai finau i le tua a le lau ta o mai le finau le finau ai le PERETOME whai mai o le PERETOME le whai mai le awaenga le iutai ai mai a le PERETOME e le mawhaina sao atu le malo le tua mai e le sao atu ai la tau le malo le tua ai o le ala tawa ai le kutusinga ke nese na e whaamatala lai e le whaangainga na le tua ma pero amo i lana whanau mai ke nese sufitu nga e whaamatala mai na e pia mai na e le tua ia pero amo lana whanau o lau whanau ia PERETOME ia PERETOME la tau uma whaasolo mai au ngā whanau e PERETOME uma i la tau o nolea o le whengainga o le whengainga le na whai le tua ia pero amo ia la tau whai ia whai o le tū a le kāta ke siano o le tangata e tau na whamamaina i lumo le tua tangata e tau na savali ma whai o le finangalo le tua pe o na iaia na whai no apero amo le tua ia apero amo na ia o whanau o e tupunga uma mai a te oia ma e na e whaataua mai a iau tupe i tala na la saua o tangata uma na e tau na PERETOME ina uma i le pao le tino ia a fuala ia o le tū ma le anga ia tamatangi ia te tau ana ia te tūlanga lea e o na whaitalai e sao noa le tua ia apero amo ia whai le le whengainga le te le whaatua tuai ina ia lātou sawa vali e luma ma le ola ma le ola whapai aina me o na ia le tū ia matau lela apero amo sa pato apero tonge fo ila apero amo i le iwa spulon tau sanga Iwa tau sanga apero amo Iwa tau sanga apero amo tau sanga i Samaeli le PERETOME whaatase ila o mrong tama ia pe o le tūnga le tata vai le toi whamama makua kere ko inga lia ka okore makua kere ko inga le ua ka ko inga ia o le tū o le whengainga o le tūnga pasta ona o le finangalo le tua o fofuanga le tua e o le whengainga wai le malamalama e le malamalama ia apero po le ala winga o le mea e malamalama ia wa o mea umanga mai le tua kai pe wela me le PERETOME na whaatonu le tua apero wangai mo umai kongo o le kenesenga e sefuru fitu ole mele ole PERETOME le pau ole PERETOME le tino ole ale ka le ale upula ia ole ba se ele pumanga ia le ko manga ole whailonga ole sign ole whengainga pai posu tasi nai ei ke nese school fitu pai posu kasi pasta o te PERETOME na FOI pa o tō tino e whai ai FOI ma whailonga ole whailonga ole PERETOME le pau ole whailonga ole sainga ole whengainga mana tua FOI so se whengainga e kaunga i se mea e whailonga e longa e longa
kai pe o whengai ngā noa ma le atua. O le sign o le whengai ngā o le nguangu. Ia. O le whengai ngā lea. O le peritome le pau. O le sign o le whengai ngā paramo ma le atua. Pe o le upu māngai ngā lea. Ia ele whapenga ele I loa e aperamo le me. Ele mana ele whakoa I loa. Ele whakoa I loa. Ia iwa sulu tau sanga le toinga. O le isi la mea e mari e me lea. Si ka koe kilo I le mataupu le sulfiku. Langa inga I upu le o ke karikongu. Pe o me le te tonu e lau fo ia uia. Te ama wa ele fiong pa ia le kua. O le upu le whapea mai le tua e a fo I lea o le whea ngainga rea e foi lele e whaavavau e whai hau ngā tupulanga e umaku lea kupulanga ma lea kupulanga e whai ala o ai e whai a e whai e isaura elu kusala a ka kongopo mawhawhau iai e le whai e uese e whai e isaura elu lea ngā lako whea ngainga mai ma lea tua ai le a whai ngai kukako e sel peretome le peretome kako le peomega le mafiga ua I paulo o le peretome le kala'i mai e paulo o le peretome le loko o le peretome le o le pa'u o le mega le kupu'i o la tatou sefulu a pasta o le kene se fesufiku a o la tatou whengainga lenei ma outou toa malau whanau pe ama mai atu ngā tau te tausia e peretome ina tane uma o ia te outou tau te peretome ina FOI pa'u o outou tino e whai ma FOI ma whailonga o la tatou whengainga ma outou o lewa mala au o na ko ia o ia te outou ia peretome ina ia o tane uma ia o tau au ngā tupulanga o lewa whanau I le ainga ma lewa whatuina mai I le tupe ia tangata ese umalawa e le o sau whanau ia peretome ina lama o lewa whanau I lou ainga ma lewa whatauina ia o tupe wa kusa mele o ma o ka koe I mele le ngol mele le finga o kua le finga o kua le finga o kua kai me la o apostol le mangingo le foi poiva mai mai o feta lai mai fo I le tua ia aperamo le o oe ia e tausi I la ta fea ngainga o oe malau whanau ia la tau tupulanga pe ama vai atu oi vai le mangingo pe o le winga le o le peretome o ngā o apera amo amara makangaka mawhanga ngau mai I le manawa se tu lou o koia lea o ngā kupulanga ma lea o ngā kupulanga ma lea o ngā kupulanga awa aka ko kirikilo la I tangata o ese le uwhinga oi le uwha me o kakaunga peretome o lala I sa o aka ngā kongu ese ele I kala ia ku e tai le mere ko pe come pa ale o mai tai manga o ale o manga o ia tai ale mangingo le mau pa mangingo le le winga me ka o peretome o le whea ngai ngā aper amu male tu ia malanga whanga o au ngā kupulanga Io whailonga ia Mankua I te e longo fia la le Isara elu e peretome le pa pe o le mari o le mataupu le waka I aka ki tilo nge le mele o peretome ma le finaunga le whai I le Galuega le sifuru aka ki tilo I le peretome ngā o kamalo loa lau ki whai a se tulau o le fesili la whawhera I whawhingi pe o le ese senga la kako kirikilo la I a kako soli e sen mangu ia o kako I kala leo le maro I su ke wiso ma
kai pela ole finauga la le ka koe o per kam ka ua le ua pe ole mele e kai o me senga Paulo ma PANAPA le tu le fa mai le o yutai ia vai fo tala inga Paulo ma PANAPA ele se asa me sene Paulo PANAPA meo la fongo o mele o ave le tala ingo le malo le ole ngoi Yesu le tala le longa maliu malonga koe ku maliu malonga koe ku le sa le alo Paulo e momoli nu ese pe o le tunga le vota te vavai o le kele nga ka o le wadi nga fa pe o Yesu le nga ko ke enga le nga ko fa ka le la o ia la nga le nga mali o ia nga le nga koe ku mai le sko ia wa ape o upu ia le nga ke kele le o Io le tavu nga le na mala awa I Paulo mala awa I le tua Paulo tu na I whai no nu e alwe mo moli ni tala lengu wese mai wa la si la fia le le tua tanga te toa le roto tanga te le fefe se me wa vai fo la te ngu sa wa I Paulo e fatino nga luenga le tua ki nga kuri maka wa I ma le fo ia po le aga le whainga tāma le whawhika au le nga luenga sa whai e le fo ia Paulo sa alu ai whai nga luenga le tua o le nau unga fo I lea o tātou umala ma tātou te o whai le whina ngalo le tua a tātou ia le leila lo langi ia o se ata whataita'i a tātou se nga luenga whataita'i a tātou tātou te tau mawhai I tātou te tino ua e whaatino le ngaruenga whaatau noo le whina ngalo le tua I o tātou o langa ma nu le tātou te mo le ola ma le malosi ma nu le fua I mai le tua le malosi ma le ola tātou te ngalu lue ma au le whina ngalo le tua a mai fo la I le whina unga le whai mai ele au le au iutaia le whai mai a le PERETOME inga o tau I le pāua e le sao atu o tau le malo le tua na e whai mai ele o le tala Paulo I lalo le whai pōrua sa tele le upu ese ma le fifi na wai o I lātou ma Paulo ma PANAPA o na lātou te tofi lea ia Paulo ma PANAPA a tō maisi o I lātou ia wae le au apostolo ma toe ina Yerusalema I le nei finauga o le o mai le case le mai le case le I Yerusalema so le ave fal pa le case le se case se me fa le tono le case o tana le lei o le me wa tupu ma le me ia ale mai le o tai ia tau finga o mai le tu de ia ale o ko mo fo mo kofi a Paulo panga pa o Yerusalema ma ngisi o la ko ia e o se ko se case le pasta ku so mele o kupule kalesia ua foi pe o fa maka o mai le ori ia le fa maka le mele ka o PERETOME ma le ko mai ale PERETOME ina o to ele fa o la ina o to ile ma ayo ele ku sala o le manga o le wanga faila le mele o le PERETOME le pa ale mala le ori le ku o mele fa mai ele ke nese le Abraham ma ku tanga tonu ese tanga ele ala se me o le kala ia ku fo ele le PERETOME ia mola ko tala le ia le kala ia pa le ai so no no malo ele o kala ia le ori ia se kula fongo ole tala ia ole kala ia le ori ia Yesu malo ko ku no maliu no na to ale o mo mai ia me que a polo então mo faz o ia nem faz sempre ia ia se meu mano ia mo tango fia via ele tu ia então mo faz me foi ale singa vai ole me Maria pasta ele o la o mai a kama mai a sungu I le Europa o mai a kama oi pingi le Europa ko Antioka fa pe yo ya polumpa ngapa mai a kama so sa o I le Europa la ye anga ole Maria le mo ko fi ngau wa fi ngau le la o fi ngau ia ole me le ku ma ole ave Yerusalem le la o apostolo ma ko e fai el fai unga male o mangai o kala le finga unga le mele o le PERETOME ia le ala nga o le si me mangai le I le ko kofi le au loko
Paulo ama PANAPA. Leanga o la ua lenga mai markala. Lenga o ingu esi. Lea lau koe ko kofia le kalesi. E o lola e ave ko ina. Ia usani. Ia. A vaila iei. Lenga ui mai le mele ka o FOI ni. A ka kilo la i le tala ingo le tala le ma i la ko ngala ko sa le na su o kai kai. Soli. Tau tia ongo. Ele yongi ni fo wili biko nge mai kai mi mo ka ko ye. Ke fo. A fialo e wele konge ye o so ka vale a. O kamai. So sa wan. Ke le lopenga ai maki ki ese asingi po la se me le mama ole. Ka nga luino sa fa. I lea unga tupulanga e asingi o ka mela o a mea a. Lea sa mani mai a e oso mai le mele ka o FOI ni. FOI ni e po fe ele sa o le fa tamwa. O i le mele. Lei lalo ole ai ole ngulu le o ai FOI. Ole pangonga. Ole panona i le kemingi. FOI. Ya ko kami mai le Samaria. Ore ko la lu mo Israel. Ya umalo nga mai lo Jerusalem. Mai lo Jerusalem. Le ala ole mai nga la mai le case le. Le case le. E fa mesi ngonga le. Ngai ko mai. Ngai ko mai ia le foi punga fa. O la to Jerusalem. On talia le o la to le kalesia male. Au apostolo moto ina wala fola ina atu mea I tele ua whaia le tua ia la ua o le tutu mai lea o isi o le tua ina mea ua whai kau mai o ai ka ngaka ia le nga I whai punga le wha mai ua la wha makala aku mea nga whaia o Paulompa ngapa o kalanga le nga whai Antioka o kalanga le nga mai wha makala I Samaria man le a le ko o mai Jerusalem le ko wha makala ala me le wha makala le wha makala me nga o I la kala ina yes hallelujah o le me le o mai Jerusalem e le o le me o le o mai o PERETOME le o mai o ese le me le o ko mai ia le au nga mai sufa le fa o sufa ai kusa le o mai ia PANAPA ma PAULO ho le la nga mai le case le Jerusalem ale o mai ama fa makala mai le o ko le ma ia le la karainga e o ko la I pe fai pule na fai tau le fa nga mai ko fa makala ko inga mala wa ko le la malanga el ma ia la va ia ko fo le mole sang fia o se me fia sa tu le no toa sang fia le fa matala e fa pena mo se tanga to fa manuina se tanga to fo nene o ia ni fa manuia te tele wa fa ilo mai le toa ia te ia ia sang fia fo le tanga ia fa matala le ma tauti o le tua I non soifua mo no ia o tato ia le nei la lo ia fa pena la ia mo onga ma sa fe fingo paulo mo PANAPA le fa ia e o po ferma ta la I le fia sa tala no le matauti o le tua sa tala no le o le tua I nu ese sa fa ola ina I nu ese ia masa mai ele tala le nu ese o ta vai lá ina wo fia la o apostolo fia PANAPA ma pau fia ka fia le o mai makala I solo mele nga o ki nga ka wai ma kuri solo a le o mai ta la I mena fai ele ala ka la uso le ka o mele le nga mele o se me ma ka ukia o se me fo nga te va ai fo o langa so I fu o no ni tangata amen eling tangata ni tangata ni sa o tala fina nga le tua ma maria o kia ia ele I popole lo la ola pa o le me ia o le tala le ia o le tala le ma lo le tua I nu ese na pe o ya le ka kala vai ko no ka kala vai ko ma o le good news na
Nenga mai mara o kala ine tu fai ko. Kala de ko. O fa ko ko mo ka ko. Usa kala le. Ya vi ele o ke le lo ya ke oe pe mo e halo e. Fai mele ta o tala inga so ko mai kala le a pasta. O ngai sa ka fai o lo winga o raka ika kala foi le. Kai pe o mele pe foringa mai i. O le alu o se kala inga ma se foi le. Ia ai kapo ia. Ia ai mai se foi ia lo foi fe au. Langa o ma o i mea papenga. Ma ko mo kala, mo ki fo i mai ara mo fo ko ma fai fe. E fa kari ko ma ko. O me ara sa ma ko fai, ma ko mai. Ia nga mai lo na i o le kamai api o i le ale panga. Te fiengi ka nga ko kari e su nge yaso. Fienga nga ka kalo ai. Umara le kala inga fa pe o lewa ko kolu ka la ku kari e fa o ka. Soli ke la ku fale ke le fi ai o fi pas e makua e fi e anu ku ngina e ke kala i ai umar kala inga e sko nga i ai sa ke mo se nga soli ke foi fale se kia ka ngofo le mo ko ma fo o le mele mis mele mis wala inga le fa mangwia le kuma mo se nga nga o nga le i well prepare ka ika ele lava la ka kalo ele lava la ka anga pongi lo yaso kala ko ai lava la preparation la ku kala so le lua ia fale ki ku ia po foi ko io marka ka ya o fia ka ye fa solo ko penga le akali i molo fi ho le pa la ko kala i ai fa merka ka i o ke fia ka ye so e fa penga pena le mele o le i o aposkol se lo to fia o vai langa kala i lunga ANETIOKA ben ka u ye le o mai la le foi ni ko ka o foi me ko mai sama ye ko ka o foi me nga o ko le o mai ye salem o le fa makala le yo mo inga le kalisia o le fa makala ya me nga o o le o mai o le site nga le sto o le PERETOME le nga o mai o mo finga o kele ma fu mai le ula ia nga o aku eu kai nga aku pe ka fa maka o le kalisia toli ko ke fio foi ko roku ale pe ko be yo ale pe ni o ko we me se o ko fala inga pe o menga le o la inga dia pasta ko ku le sunga wa ngala le ku lo lu pe ke ia le fa uma pula ka pula foi pula ia lo le sunga le fa mai le o mo fa ma si le o mai ile ia fa eu pula le ma ona tu mai le o isi o le tu a inga ale au fa sai e o fa tu o fa peane e tau na PERETOME ina ila to ma fai atu ia te ila to ia tau si le tu la fono a bose le a mai ia ia le u kai ole isi wa kasi le le merega mai ai e o va me la wali e fa ko le u te e va tu ale manga o ia pe ko mi fa maro si nga ko inga ya fa maro si nga ko inga o ma kuanga ko inga ki nga pa mai le kua ya pele amo o mau fa hau mau nga ku pulanga mai ku kupu mai o era ke vai ale ale o mai o manga ora wa nga ka pingi ko manga ko inga ka ho ia le va ku pasta ia e mari e kele le ori ya lo ko ai ma ko aula o le mai o le wa umanga mai le wa umanga mai ona tu mai le o isi o le tu ainga o le au forest o o fa tu o kanga ka le ko le kale
Se vai. Ko maga ko mo mori mere ngo mai mara. Le au le fa la inga ya sa mai mo. Al ko pu mo makama ya ko lango ko kamai ngo mai ya. Ko maga oai e ko ai ya de. Wai ko le fa mai o e fa tu. O lo mo vinga o ka le ko mo lo. Ia salema. Ka le ko. O le a lo loku. Ale manga o e fai e ko ko mo. Ia fa kingo o me mission me no le PERETOME. Le mo ngala o mai o me. Ale wo o mai la lo i ale fo ko ku ku si ko mai. O tangata fa ko ku o ka le ko mo lo. Pe o le malienga o me o le PERETOME le pau. Le na ma fa mtala tu ai. Le amakanga o me ka o PERETOME le pau. Amaka mai ya Abraham. Ai mo fo la ma fo ka ka lai ku ko Abraham. O le aso si le fia inga per ko me pele. Ngere. O vinga o tara ele ka ma Abraham o vinga ele pedia watu le fiafi ma la fa ko sa mo. Ia mai si ka ma o tara si e fa solo ko ya si o ko ya ngo. Malanga fa ngau yung fa solo ko se o ya akamu mo sekuma ko vai dai ora kai mo le ko apia me ka o PERETOME pa maka mai le ko maka mai per o ngai lo winga e lo loko lo winga ai va ai per amoma man me le PERETOME se o go fa sola ki ku o isa mai nga fa ngau ele I PERETOME inga le ko inga fa ngau isa mai le PERETOME ina Abraham e PERETOME Abraham o le iva sfulu iva o nga kausanga ai se lau o nga kausanga fa ngau mai isa ako e la lo nga winga lo loko mele aka ku kilo ia kai pe o kama fola inga o kama ma fa ma ko inga pa al kama so wale ia mele mo al kama so wale fa nga mai ele fa mai inga ko alang al kama le o fola sa wa ya isa ako ya kopo ya si sa o fa nga ya kopo marmu o le tuma nga fola ia se yo o mai aro ka ko di fa o Yesu o ingala ka kilo ese marmario o fofonga poko ale yo iva tau sanga ai pa peli tome toi ai se lau ko sanga o ko wa ko se lau ko sanga ia fa nga mai lo nga ka e lo ngo winga ma fa nga mai la le ka di o Abraham o mona fa ma le ko inga pa se lo ne fe ya vi era li pe o ka u mamau ke le ku le nu ai ale le ia fa mtala tu pena la ngor mele le fi nga o se o mai te mine o tatu ye la so se le fi ali pas o le mele o le PERETOME le pe mele fi nga o ngi o se me fa ye nu se pe le ka ko aku yo le ke va ele mesinga mai ai Paulo pa ga pa la cara ele ka vola fa ye wa le kala e no pawale te aula ave Paulo pa na pa no so fo Yesu ma le tu man malo le no fa sa ka lo mo maliu mo ko tu man malo mo Yesu Paulo na te aula ave Paulo pa na fa ilo e nu ese tala lei o le fatalenga fu le ale tu ya Paulo ya so fa ilo ma tama ele ave no ngoi ese ngai ngo Yesu ese o lo mo vinga la aka ko mo ma fo le mele o le PERETOME le pa ele se me aka ko o pu mongi a wala o nga fainga nga ko o nga waka ko ngo fu fa ele ka ko ngi sala pe aka ko fu a yesiku pe a fu la le tala le ma le o le PERETOME ai mo Abraham ma fa ngau mai punga mai ai o ka ko ese vai le ala mo mai ar kala le le wa fio mai Yesu ko e fio le lang a winga mai au so
le ala se kala mo mai ka pe soli kala ia ku mai pe tom Well, what if I'm mine? That's a talk to you. Io le tunga e lo avea e polo. Lo uma no manta to tutto po io isso. Fa mamma. Fa come le lotto. Per come le lotto. Ia walo tanto ia fa tanga maltala. O le peritome wala nga pas. O le peritome le pau. E includa i lo makinga. Ia. Io. Sì? O vale maka i sau o le atua. O le peritome i le pau. Nga o kamalo loa nga lako whaiku. A o le peritome le loko. I le whea nga fō. Ma le kaime o Iesu. Ia e peritome le loto o tama. Peritome le loko o ki nga. A ua koe maa. A ua koe fia misa. Ia koe peritome ma le loto o le atali. Ma le fine. Bea kongo anga viere ya la ta fai tau mai le alo ona o ta tai mi pe kasi sinka ya na fai po ono ona fa poto le o le au apostol mato ina fili le o tele le FINAUGA ona tu le o pe telu lunga o fa pe atu ya te la tau le au soi ua tau loa, ua lewa ona filifili le tua so tātou. Ia na mona mai le tangata o lu ese le upu o le tala le lei I lo nei mutu. Ma la tau tonu iai. Ia. Ia. O le ala ua kulo mangkua o Yerusalema. Le ia o tangata ia le sa ka upau kuinga I le loku I o Peteru o Ioane ia ma eres tangata le ko wela ko Peteru o Jacopo Jacopo na pasta mama ko ele Jacopo le ngafasi o ki heru Aula wali ia to tolu ola ko wa ia le saka upau kuinga I Jerusalem ale nga mai le case le o Peteru o Ioane ia ma Jacopo ese la Jacopo le fasi o ke rota de no kogima o la so ka sila fiere Jacopo le ko le tau potu wina I le kalesia le Jerusalem ke so Jacopo le o le so o Yesu ole se pe me nga ngo ole so ole mere ka o ba ko si wele ma ia mala fo ia la uso le fa long mai la nga pa wa yo tangata le kuku nga faila la pengi la pengi statement fo nga umaro pe ke lu kulo e lunga mai Jacopo mana tu ele Jacopo ho le nga fasio ki he rota la kai mire nga ave Ioane I fal pui o Jacopo nga o le uso Ioane nga le fal pui Ioane nga le so pele o le wali nga o le fa nga uia ko inga ho engo ya se petai ya o Jacopo le o le half brother Yesu o la ko wala I ko lunga ka upau kuinga I Jerusalem kai mire aua amaka ngaru malanga le aposkolo a pe ala ko kolu le sa senta mai mea sa va ai mai le ka le sia o hola le ka le sia le Antioka le ala au mai fo I nga o le case le nga ve vesi e o Antioka e au mai Jerusalem le anga o Jerusalem le ngo fo ko kolu le ka o mai ka o pouku winga ia pouku ia lo o Peteru o Jacopo half brother o Yesu ia mai o anga le uso Jacopo le nga le nga fasi o ki e rota yonge le so pele le na tusia le tusio falinga ia ma tusio Ioane o le mea la le Maria manatua o le mea lea
ole PERETOME fa pe umar me lenga o ia ore kangaka ese mua ngali liu makari kongu ikala le ngali liu makari kongu ia Yesu o inga o Petero le kamalo ho ngale ngo ya Cornelio malonga ai e langa la ele o ese ngakaria e Cornelio ia Yesu makaria fa orta le ai o ia Isara elu le ai ngo ya Kaisaria o ingale sa ngo foi ia le tangata le o ingala le nga fa ola inga ia ai anga fa singo ia le anga pa ia apa alu ia le ala wo ku mai lo mo fe au le wa makanga nga oko mai fe au ia se me ho le inga ia karikongu makanga ka mai loa kanga le ai le me ho ile kukusa ia yuta ia matangata o nu ese ile tala le ia Yesu Kristo kusa ika ko ia me tolu le i ongor tato taimi ai talitonu po le vai aso pe ia na mai lola ia famtala tu me tolu ia le o mea ia le famatala e foi e Petero e loa e Petero e kukusa le ia kanga ko iuka ia maka kou o tangata o lu ese i le fina ngalo ma le tala le lei o le malo le tua e ala le tatu o li o Yesu Kristo ia pasta ia ono le tataimi ai mana ia fa ngata mai i le mele dia ho lo le vai so ta mai lo fam tala tu me tu le ia le tu ia mo lo ia sa mo ne fiaf Alau sila mai lunga tatou ala leo ia aleluia mata mai lunga YouTube e lava se meo e mai mai ne po kalame ia se o tonga na o tatou po kalame ne la fiafi a na o taimi ia ala tala tu ne ia fiafi ia ala leile tua na fonga ne ia fiafi na fu se o po le tau mali ila fa fonga ne ia fiafi ia fa mangalo au potol tau tai a sela na tu te ia tala ne ia fiafi talu ne ia fiafi ia fa ia le tua ila fa fonga ma la sila mai mo ne ia fiafi ia au fa to ratu fo se manatu ia fa so tu fo ia te o upo le tua ila ne ia fiafi e se meo amen glory manuia lo loto ia tau fi mau fa nga fa ia fi na lo le tua ia talo le nia fiafi ia le tua ia fa fu i tele italia Yesu e mari mo fa ola lo so fua mo ka ola tanto umo ta sala le ia si tanto te o iai ona o ia le tani o tanto mana onga ona o ia fo i tanto te mo le ola fa va fa mele o ia ioni na su fa lo fe bono o nei o le ala o kumoni o ola i lea lo tu lava se ta ma ale ui mai a tia manino i o saunoanga Yesu wa o nei le ala o kumoni ma le ola i lea lo tu lava se ta ma ale ui mai a tia i ala tu na tu sunga ia faise au ia le tinu ia na te ia sta tu talo fautanga ia feita na o ai ia si I folo au me tal fata I tai mai upo ni talo la talo kola na ona ia faile ma au fa manianga I le tua ni ia fia I swa ko Yesu ia tu na tu so no fai talo fa talo ni fia para saudi talo ia o fa tanga ni fia si ia o au fai Aleluia. Te fia talia ia le savali ma le pole ni fiaf si ene ia le tua fai se talo tato io vai le tua lo mato tama aleluia io tua fa stai mo la upu stai mo o fa longo ia I le fiaf o te tonu I la upu le lo mato tua o ave la upu le fiafi o malama ma o I loa lo mato
ele o le PERETOME le pa'u o lo e finagalo ai o le PERETOME ina lea o lo loto ma lo manganga e ala i lo upu le mātou tamā whaafitai o iloa o au langa o le tangata anga pa ia fia maia ia whaamatala loto mai pēa ia te au lau tau tinonga i le nei ia o tu mawai se ia o le aso na fola mai e te to e fio mai ai e si tia lau e kānesia whaafitai te māmo lau upu whaafitai isu whaafitai anganga pa ia amen ia lava oe lo mātou tua le nei awhia ia lava oe lo mātou tua le mātou wala au atu nei awhia foi lato uma lava talo le nei te talo ta ia lau whautanga Praise your holy name. Ia tu ia i latou. Ia e mai ia oi. Ia riba whaola i o latou langa. Ia whamanuina o whenua ia se mana onga i o latou loto. Talo nei a fiafi a mighty and mai uina male manuia le po kalama nei a fiafi. Le afo se upu so na tau tala i nei a fiafi. Ia whamangalo ma ua lo whanau lo mātou ka mā. Talo nei a fiafi a nei le tua nisi foi o le a sauni mai le nei po kalama. Ia mamana lau whaunga le nei potu ma le nei whale. Ia lau auna ia mai ma le Ia foi le official nei a maise le tua lau auna ma le whaitua ma le kālesia. Ia i lau whamanuianga lo mātou tua. Ia sāwalinga le nei wikieni. Ia anga lei whamanuia le au whaingaluenga tā pena mo le nei wikieni. Ia alu ma le mana la upu ma la whiau. Tele ni anganga i manu maloina mo oe malo malo. Whamanuia le tāpenanga le whaingaluenga lo mātou tua. Nisi o lungo le ea le ala. Tai atu le manu tua le. So mātou mātua whaleanganga i Samoa. Ia anga lei atu ia i la ua. Ia suia ino le tau. Ia ala tua i le mana la whamano longa ia te la ua. Mātou wala au le nei a fiafi ka maa. Mas magalo so mau sele ya fia wala tu ya Yesu lo mātou li i mo mātou whaola o mātou wala au tu ai nei amen amen ia ia tele le tu le ni tu la fiafi tātou ainga mai mo mai nei a fiafi ia mai se whulunga i YouTube Facebook i o mea umalanga ia whamuia le tu e lau mai moanga nei a fiafi o na suafo Yesu Amen. Amen. Ya.